A B E D E F Abi Putra itu si Putra Bi Abi. Ira arane sopo? Nanti nanya tentu Pak. Semoga supa urang mah. Oh, arane supa. Urang mah semoga supa urang mah. Ira umahe ananing kene. Hah? Nanya kan di kan di mah geus mau. Ira suka dolan ning kene. Naon? Dahlan meureun lain dohlan. Dolan. Dahlan meureun ah. Dahlan mah itu tuh di Cilandak salaki Nabi Rat. Oh no. Ira wis sekolah. Naon cenah? Da urang mah can pernah wiwis di sekolah. Pernah lagi mun wiwis teh nepacai. Eta sok wiwis di sekolah. Kula wis sekolah. Kok bangga? Mama Ira ning di. Nah, dia urang ngapake. Itu tuh itu kan musuhan dede bayi urang, dede aku. Hah? Lanang kok nyusuan? Oh, nang atuh banyak temenang dan nyusuan awewe. Geus urang balik lah heuh. Kegeningan bisa ngomong Sunda.